kada je otac Gavrilo, naš arhimandrit, preko koga se vršio žreb, izvukao koverat. Taj koverat je na carskim dverima, otvorenim, otvorio predsedavajući izbornog sabora, preosvećeni vladika Šabački Lavrentije, i pročitao, kao što smo svi očekivali, ime onoga od trojice koji je žrebom i dejstvom Duha Svetoga, kako mi verujemo čvrsto, izabran za patrijarha srpskog, arhijepskoga Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog. To je, kao što sam već u početku rekao, raniji episkop Niški, a sada patrijarh srpski, gospodin Irinej.